Kaseng Reunion Solution West Khasi Hills, Kalapandan Buram yaki sangut ki missionary jongka, ki bala idea la ka jing emban kentiwe ka bha kamiat, badia karoi ka san jongka West Khasi Hills, da ka ba penyeng yaki durmat sakin mau na ka benta jongki. Kani ka jing penyeng ki durmat ka longkum shi benta, jongka jing rakhi jongka jing dap shi spasnem, jongka jing wan yuk kejat ki missionary solution hadong mi ingi jongka ri India. Hakabayadai batkane hinin kasngi u provincial jongka province of St. John Paul II Shillong u Father Paul Lingkot u lakir khu yakine ki mod ki bala sakhi yakane ki long u Father Marius Tongniba u parish priest ka Pendengre, Father A.L. Jos, Father Anthony Karkongor, Father Roland Karkrang, Father Sebastian Turkey, Father John Soshang, Father Pendailang Pongklat, Father Richard, but u brother Quirinus Warkalo. Hadu ars pangut ki samla kilawan banyashim benta haka centenary youth belapelong deka Salesian youth movement jongka West Khasi Hills region haka arpo kondai terek ukala lingkod ar hajar arpo ar. Haka bayakran haka ne kesengi u provincial u layaro iki sangut ki reunion solution kum u Father Rigoro Tenizuzo, Father Giovanni Promoli, Father George Desidevani, Father Manuel Albizuri, but Father Philip Giraudo, Kibla Trebor Baha West Khasi Hills. Chuaya kani, u Father Roland Karkrang, haka jingkren jongu, ula batay lingkod eka history jongka jingroy jongki kamyalap, jongka niya sengriw niyam haka niya dong katha. Father A.L. Jos, ula ajing hikay syapang Salesian spirituality nakabenta ki samla. Father Anthony Karkongor bat kakenhon Salesian Youth Movement kila pendrung haki jingmut jing perkhat jong kisamla halor ka jing hikai bakin jamin sim jong udon Bosco.